It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afi tumlikane share yen ewo Facebook and FNC YouTube. Na yamfa kasiyebo no enchiri mankasa ensamum. Yensha kasiyebo na se free Ghana mampeni John Dramani Mahama na odensam atudwa echire mi say. Obetoto asre o my Ghana emebuno. So asre ya da yama ye kondo kuaye. Ne ye nyina da yemfa ye ho emfanhyem efrise kuaye ene yo my Ghana ye da achia betumi abone potodwuma etimi ebusu ewo manyim. Ghana mampeni decided to dwa ewo ma Kresi boni baka ne se maiden edition edema Ghana Agrotech Fair 2026 na asemtiti adadwuma de ne so ne se transforming agribusiness through local innovation and technology etodwa enabna dai ewo obenim bosoma yome ne toso du nson na Ghana mampeni echire mi se kwa ya de a ese de ani de achire ye pa ne bebo omen emeyete yakoyanim ewo mpuntum Ghana mampeni echire ma aka na yeka ne se obi yakuani a de obedi enkuto no wotwe ho ene ya bancho do no kuma bi one na yere ne mape onkoton bi mpo nanso ene yanya ne sakra wo ba wo man Ghana ne amanse ahodo a wonom ani kukuaye ho na dodo na masika kom na mo de fa ba fo kwan so ma chese ne mfididwuma nyina kom a eboa pa mekua be yakra behwe ani pa fa so enya mo mfa so no doso ye pa ne senti obesere Ghana mebunu ye nyina yemfa ye ho emfa hye kwem ne ye hu ne se kwa yade a ebetimi asesa o man Ghana hyebre Ghana mampani echire mi se mi kasei mo akakra hye mata so ene mo nso mo pa ba bi na mo de musika akwhye nwuma mu no obesere mo ada kwa yade ekwa ni mu pa ne senti momfa musika ntoto mfidi akese emfa nwure kwadwom ne mo na kwaye no intimi enkonkan e wo man Ghana Ghana mampani echire ma make sense bi mam ha titiro no ma o man Ghana mu nkuto no yetimi atam sika botene be ye $400 million afibia ekra nuane de yankase yire ye ho ye ni ya sa ne ma we nyina no ye nye mesika be tan mo men punto etimi akoso de ma Ghana o man. And so if Ghana is serious about agricultural transformation, we must deliberately build the capacity to design, to fabricate, adapt, maintain, and scale agricultural technologies locally. Supporting Ghanaian manufacturers of agricultural machinery and agro-processing equipment is not simply industrial policy choice. It is a strategic economic necessity because when we support local agri-tech manufacturing, we're strengthening Ghana's industrial base, we're creating skilled employment for young people, and we're reducing import dependence. We're also retaining greater value within our national economy. And importantly, it makes us position Ghana not only as a consumer of agricultural technology, but as a producer and exporter of it across the African continent. This fair aligns closely with the priorities of my government's Feed Ghana program and the broader agriculture for economic transformation agenda. These initiatives are built on a very clear conviction. Agriculture must no longer be treated solely as a subsistence sector, but as a strategic pillar of national economic growth, DLFM industrial expansion, and export development. Our agenda focuses on strengthening agricultural value chains, expanding agro-processing capacity, reducing post-harvest losses, improving market access, increasing farmer productivity and incomes, and positioning Ghanaian agribusiness to be able to compete globally. Na enwachi ena Ghana mampeni beremo boada etwa ne kasa eso na wochire mu a so man Ghana ni kukua hu ye papa na ye sei ye betimi de nan asifom na ye se do asemienu yaka de asi so sei ye betumi aboa ye pa ma ye ni adikwa ye achi o man sikasem ebesesa milite abim. Across Africa, agriculture has often been discussed only in terms of subsistence farming and vulnerability. And yet, if properly structured, agriculture is one of the most powerful engines of economic transformation. Agriculture is not merely about cultivation. Agriculture is also about productivity. It is about value addition. It is about industrial development. It is about jobs and exports. And increasingly, agriculture is about technology and innovation. This fair reminds us that the future of agriculture lies not simply in expanding acreage, but in modernizing the entire agricultural value chain from the farm to the factory, from production to processing, from logistics, packaging, and global marketing. Ne kwa kremo no ene Ghana mampeni echirimu a yemfanto omatiasemama Ghana adihye ne mu sei aban guso de hyepa egwekon babbo no homoden pa ede asabofom
oba besi 50 farmer service centers ewo man Ghana mu nyina ena saa bia ne bɛyɛ sononko a ɔmanyim ene nnuaba no ene nnuano no ye besiesie ne kama wɔ hɔnom eno akyi nso mfidie ne akade akuafo behia ede asikono bɛbɔ mbade ma de bia kɔ hɔ nyina bɛboa pa sɛ bɛyɛ a akuafo ho bɛhare wɔnom anya kitai kama na dwumadi awdo omudi sɛ akuafo no wɔnom ho etimi ahenhan wɔnom. And I'm pleased to announce that I'm going to cut the sod or break the ground for the first Farmers Service Center this Friday at the Afram Plains. Government intends to build 50 of these centers nationwide in the main agricultural producing areas. The first phase will cover 11 centers, and I'm breaking ground for the first one on Friday at the Afram Plains. Farmers will be required to register with their local Farmers Service Center, and they would get mechanization support in terms of tractors, plowing, harrowing, transporting, fertilizers, and shellers for processing their grains, and many other support. They will even be giving training at these agriculture centers. There will be extension officers who will give them advice on their production. The future of agriculture must also respond to the realities of climate change, population growth, and global competition. And this means that we have to invest in technologies that improve productivity sustainably, reduce post-harvest losses, expand irrigation and water efficiency, strengthen climate-smart farming, and improve traceability and standards for exports. Food security and export growth are not competing objectives. A productive, technology-driven agricultural sector can feed our people, supply our industries, and generate precious foreign exchange for our economy. If Ghana is to succeed in this transformation, every stakeholder must play his part. To our farmers, you are not the last link in the development chain. You are its very foundation. To our entrepreneurs and manufacturers, continue to build and scale solutions made in Ghana for Africa. Eni awoti ye eye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yentua kasiebone so na Ghana Armed Forces for the nsema betuja HM say ade o mewie selection process e dia ma first batch recruitment exercise na no ekoso no as say o ma fa nipa beye 2000 o mo ebe sha ase akọ training sane ebe ya ni na eka enlistment exercise no o mutimi ewo man mu na statement no free captain Veronica Adjoa Agyei ehonom ebetoja no HM se omo aya form no mbomodian say regional selection centers ahodo ade ama wom ewo mantem dunsia no ewo man mu no wuku adobe nembosom ne de toso du nwotwen ewo mfimpi mienu ne aduonu nsia yimu anopa no nkro pepepe na cheso matimi akogye om appointment letters ene prospectus ahodo no no betimi atoto niema ewom no chema asesi ano badges no 9 into the kan no ana ebeko sisi ana chesem yensa aka no akire ye betimi nso afre om sane ebe ye om so betimi akọ yo om training omo so so ayetimi disqualify wom esan medical conditions ahodo no omo mobade aso betimi akoso omo yare na etimi aboa om esan se akire crampo ni se badges ni na atimi ko training a omehu kwan yo mefa so se ombefre wom amom so no etimi akọ training esan se eba medical conditions se hu hia training no omokoye na no eden intini so omo disqualify esan se yare bi ana hawa momode aso betimi akwaya sabia no wetimi akosa ho yare se na ebe ya so na betimi aboa sanso no di tudwa na oche mu se first badge no nipa beye du nwotwe om nso eprepra ewo elwak stadium stampede no course so afie twa mu no omo nso no omo kan sanso na nipa num omo nso ebu abusuafo asade we etimi esiye no omo nso nipa num matimi afo maka ho se na ebe ya first badge no ombetimi akwakoye training ewo ho omo di asidan so de ama regional administrators beye dunsia ni na so amaboa ewo recruitment process imu ni na esanse kan aban ne policy no so ho enti so omo so no etimi aboa no omo kire se omo ani aso ye papa sanso ana omo sho omo wa chie ni nsun Christ omo nya topase ntwe wom esanse den ya ye be form ama omo so no etimi akọ training ni bi
Sanso ana Sikamaya no ewa aya Asante Mantemu eye helicopter crash no esi wo honom afi etwa mu no omo omutimi buaye ekoyiyi emu no edi free mu no omo so no mo hwe anim se ometimi afa nipa ni bi amomo so no etimi akọ training ti weni nsema efri Ghana Armed Forces wo ho abetoja Yento aka sebon so yemfe yani mfa nkyere mu ewo my Ghana posifu aka kyere ko pie mu awa Asante Mantemu na ebeto dwa ewo my Ghana mu ewo emfimpimie no ne aduonu enumu ewo kitabo nsabosomnem say eye kusase hene de made hye no mo wasan wase Asante Mantemu ipa bo vegetarian saa kodi na yakobo no so ese ne dima ya ogene kwa firi ne nsem wo mayima ekokwara wo hesem yi papa na make say Ashanti South region posifu agina mo na so abadwumadin yi pa make say no enipa mu makọ miensa wono sa atumi aso no mum na sa nipa bonfo de odi kanidin de eye Jamel Osman dodo abon ma ne say ye papa mu ana say gulu Dr. Simienu ye Suleiman Yasel Alafat ni dine mu odupam dodo abon ma ne say Obasanjo Dr. So emiensa eye Ashadu eye Sambuda dodo abon ma ne say Aisha do ebede na wonkode Aisha do na emra Asante South positive for friends and telephone shemu am yamani boni otonkra efi Asante Mantemu me wo fase Samuel ofulibwate ko piase no enebna de yam March bosman etoso do nson ena Ashanti South Regional Police Commander Joseph Hammond Inyaba echiremu am wono muguso eyenhye pa omaden ade hye we akwa mu ewa Ashanti Regional Police Command na hwe mapa etimi akoso de afa wonom ensemu na positive echiremu am enipa yimu bi wonom atopia afagyan a echire di madwane ba ko din de Iliasu dodo abona mane se eye abodam wadwene be sei watopia afagyan echire di madwane omo chirema positive fo badwumaden gidigidi enka do mefa so a wonom sa ebetimis akasa nipa bonfo yi na DCOP nyaba echiremu sei akode amogi fi nipa bonfo yi nsem ebi AK47 assault rifle enyasem kuma pump action gun eka ho pistol and no so 44 rounds of 32 ammunition ni nyina ka ho bia omdidi ewo wo manyim na positive chirem say wonom gusua ya hwehwemu ahodo de afonso mamaden achi nipa bonfo a wonom eta wudie ni nipa bonfo sam ne kro no ekoso wo magadem titiru ene Asante Mantemu na regional commander chirem a nani ajepa na ode na ase akese PSA mu ode edema omaga na police anyene yam papa kiteto yehonu se adwumaden a ota wo machi ene wa chenso positive am kwacha akrofo yomfui yakopon hira wonom ene Ghana fo nso a muye o masutire epa akrofo ntoma ode nsem sei etu nsem twefo ani pepe so ye dunu Ashanti South ni je pebre se ye be tudwa se enche bebre na aswanse kusasi fo hine a wo ho nkofo bi ji omonkwa firi ni nsem no kofo miensa ni ensa ka won se omsa sha ase omdin ne dia etuatu a edidi suyi nipa ni miensa ba kudi ni Jamil Osman alias Babamu anase guru na hutedin Dr. Simienu ye Suleiman Yasir Arafat anana hutedi ye Obasanjo ena de tosumiensa na Ashaidu Sumbiada na hutedi ye Aishadu sani pe miensa ena Ashanti South Police for yensa akawa adanse won pefi se omonema kusasi hene no enkwa efiri ni nsem wo asonwase na ye ka sei yebu ahoboaso se ye bedane sa ni pa miensa no akoma Ashanti South Regional Police Command Ashanti Regional Police Command na omato aso aye fifio sanse eho DLFM 106.9 ekoso eni a wo te obowura mu awo Ashanti South Regional Police Commander ne den ade DCOP Joseph Hammond Inyaba ena gwete ne nkena mande boyi yamande boni Samuel Ofoliboaten ene difiri Asante Mantemu ebesomo yen Yentoa kasebone so ni emfiri mu ewa Asante Mantemu ni empie mu ewa Epuye Mantemu na oyokohene de manu dwabin traditional area eye nana osai bonsu sempe otosumienu
abo SOS Foundation for abaso ye papa paso ye free NHIS e dia ma manfo a ewo honom na yade a SOS Foundation for afa to mo so se ba new dwaben not municipal na e ba NHIS on be ya mo free a chese omo nje omo hwe se na be ye betimi aboa wom na so mo nso omo yare on betimi akwayare sabi a ye nje omo sika bia e wo oman yi mu na mo hyase obenembo som ne de toso miensa won fipi mienu ne aduonu nsia yi mu a nipa be 1500 for mu fra sokore afiduase ene ayokompotem honum no omatimi enya dwumadie we so emfaso na bra omo ye dwumadie no ewo yokompotem honum na nabonsu sempe otoso mienu edi tudwa na ochemu se ya de apomudi ho de ho hia ye papa enti na nananom ahemfu na nsa na ombesuan krampo no musuan ehyebo se enya ade a omo be yare esansa apomudi ho hia obia wa apomudi otimi kɔ ne nnwuma so kɔbo adwuma ye etimi nya scan so edigu ni botom apomudi so timi bua man dwuma etimi ekoso enti sa NHIS ya SOS Foundation for ya ma omudi obo ma ba so ma ya de ye papa esansa betimi ama man fo na konya sa na be yo mo so kwa ya sabia yenji omo sempuampo ewo ho ansa na obeba no she da suma owura twum e ma obeyi masutu we obuo ni dia wode manananom eno mfo ano me bo na baso ho na dwumadi a odi no onipa oni ahode na anaza oni apomudi na wo beye den enye yie untimi sasa nananom ankasa kura no je se yesua yi yade meaning say yade ebe kan wa abrabod eye basa ndi se honorable SOS afasin ho so obeboa me manfo new dwaben na se men kan new dwaben enough na se apomuden ho adehia no se obeye health insurance e dia ma ankra ohia mabasobo na ohia ma se yenso ye dia ho oden etai na ti na ne dwuma a odi no awie mudie se ne ohwehwe ani se ne oman ehwehwe titru se ne nananom adragonya anana hema aka ho ye nyina ye hwehwe no de bobo na baso onkonko nanim na menim se ndie ebe ne dia eni ya uti ye ayo yokohene edemani udwaben traditional area no ewe poemantemu nana osai bonsu sempa ono etosu mienu na enu achi an assembly member edema Jemfi Chrome electoral area Daniel Kankam Chumesi tudwa echemu say yade a SOS Foundation for sanipa bebrena brabo ewo new dwaben North Municipal Assembly ni menunti anono so etimi ban sane yo betimi abeta omachie sanse Ghana fo ni na omu hia so omu so no ebetimi enya NHIS card ni binatimi aboa wom ama omu so no etimi akwayare sabia no di tudwa krampo echemu se abai etwe NHIS ka omude ewo health centers ahodo no wo man Ghana mu nyina enti no omanfo ne fa akwanya we so sane ebe yo omu so benya bi esanse so mo yare no mo kwayare sabia nya ade obia ebeje omuska Foundation, some of us are called MPP Conscious Youth Organizer, or free NHI registration and renewal. I'm a month for Namia minimum and Fasua was at the end, and I was winning. Said they are maybe or electoral area. The Timothy said Minuani, and I was a Banamica support. The Semu Waha, a Minuano, a support in Zami by the Baba Tiny China, what to me, I Jumadina Woodin. Namin said Beboa, a month for. This current administration oba no waba betua all arrears bia na bia waba betua enkranya me no me na me pese me de social interventions no ebeye match of political because enkranya me no me koso because hwe ka na wo ho a aban ne ba waba betua I think say waya de ana sesi anso enkrofon so egusu register earlier no na numbers no e sheda no so like this but see no I increase it a good koso quite be brave so say any pan have insurance card that's all yare or hospital card the confidence different otimi at least otimi eco hospital ema ko hu doctor so do one so or yare na so hu doctor kwa kaka no otimi ye be eto Eniya uti ye assemblyman Jemfi Chrome electoral area Daniel Kankam Chumesi na ne krakramu ana chief executive officer Edema SOS Foundation Samuel Oseisa Akodie dodrona efreni se SOS eda oyokohene na osei bonsu sempe
otoso mienu ase se wabomode ehu dwumadi omudi no watimi abom abaso no mo so no mani aso ye papa pa esan se boa omobua yetimemfo mo new dwaben eye south no eye ade a oyokohene so ehu se dwumadi na omudi no ekoyie ntuba wabom abaso yo mo so no ani age free me a ofu nya kese ya yehu dwumadi a wadi ye bia no nana ehu wo nana ne wo mpo a nsi anamu ehu wo wafutuo ene wakwankyera de mai dina no nyankopon koso na onhyira wo na me ne mempanifuo ewrem na sam ka kyerɛ oba ne sɛ nana de okatim ne hu enti no ye free ha no na no de media bia ni mo ne nana edi nkomo na mama nana hu niama bi a yeye ene kwa befa so a betimi nso ayebi ede aboa ye nuanom a omwo oyoko ebi sɛ dudwabe no ofri na no yeye abusua baako na ye oba bia no na wo sɛ yetimi ebiem ebi sɛ asomada bia meka ne sɛ bi osi yetimi eboaboa ye ho na ye mabunu no ye ni na nyankopɔn boa ye na ye mu yedu a eniema bi a ebeboa oman no e ma ne ye no eye mre ebi sɛ wonamho na obi aka sɛ o ma ye free health insurance obi nso bɛka sɛ ene mensumato medical ambulance obi nso bɛka sɛ ene medical ambulance a wo so ato no menso me employ nkofofo e wo mu free obi nso bɛka sɛ o menso mefa to free enti ho do ba bi afrɛ bibia eye free na sese bio emagunu no yentimi ampeja anu preference bi a saa na ema we nyina no abɛyɛ dene sɛ yebetumi ehu bi ɛwɔ ye mantem ha enti nana yebɛda wase na yenso yakoso awo hu sɛ yebɛboa emagunu no sɛ yewogidie sɛ ebra no bia no tayechi na sɛ otayechi nso a yenso betumi akɔ yanim yebetumi aboa yenuanum kuma eni nuanum mpanifo na daakye wa wote wakonwom a wosere a wo sɛ mpanifo bebree ena nam wa wo so etimi aba bebi Aniya utiye eye Chief Executive Officer Edema SOS Foundation eye Samuel Saisa akodi adodo na friend se SOS na manibo yensem troni kontin hini Kofi Obo ana different poemantemu ebesomye Yanto akasebo no so ne momfa nwura mu ewo Civil and Local Government Staff Association of Ghana etwadetia eka ne se cruisak na nsan beto dwa se arihye ye dwa womkoko paipa wo mamu ekiremu se ye no ne sen na men ene mpanimfo ene wonom edi kotomam hwe oto aguru bia yemenko panim ne kureni ene abonsemetuko enkonka ne senti womkoko paipa ekiremu am wonom wom na ade na omaso na omakade nyina gu fom se tem womo nya dwuma wonom hyase ewo dwada eye March bosom na etoso enkron ekotena afie ekiredi a omanya dwuma nene adihye ekiremu se empanite sabe waye bi agyae yenkase waye bi atoa so ne senti ene wonom efra nsantwerefo nhyiemu ewo ne brada March bosom yom na etoso do nson na executive secretary edema ekuo no ye Mr Isaac Bampo ekiremu se omosere Ghana adihye mo amuyi adwuma ewo Civil and Local Government Staff Association mo amuyi adwuma o ministries akoto asoya akese ye oman ye dia eno achenso mensiri ne nyina adwumayefo ne nyina no obia nya na adwense yankopɔ ya atoma ebrande ebei ebeye March bosom mu neta so aduonu nan emfimpi mienu ne aduonu nsia munsan nkomachi na mun lazim boot na mumiam monkɔ tena office na monkɔbɔ air condition enya adwuma ensom my Ghana sompa na empanifo kyerɛ mi sɛ etuate ne de omatwe asensan de nanso yenka nkyerɛ National Labour Commission sɛ sia nhyiamudi na moto nsa afro mo man ne emachina ene alata monmon obi ansi wakura efiri sɛ omu kyerɛ mi sɛ legal nsensem bi kɔso a omobɔ nwoso kura ekɔ ne kyerɛ mu a yenka nkyerɛ Ghana ene o man panifo sɛ wɔn mo atiase etwe oyɛ kyerɛ na sensan anaso atuate na sensan na momu no omo kyerɛ mpanifo saa wɔnom condition of service ene ne mabɛbɔ no asetena ma konkan no sɛ mpanifo anyama wɔnom a omo mre kakra bi wɔn bɛsan akofie bio akɔtena ase atuate ombɛte no ɔma mpanifo ahwɛ ne ya adwuma no ɔmo nyɛ magye sɛ ɔman kase no mabusua mpanifo ɛkɔtena office. Strike action by the civil suspension of strike action by the Civil and Local Government Staff Association, Ghana, CLOSAC. The National Executive Committee, EXECO, of Civil and Local Government Staff Association, Ghana, CLOSAC, on 17th March 2026, reviewed the appeal by government to call off the nationwide strike action and allow government
14 days to come to an amicable resolution of the issues with the salary structure and conditions of service of members of CLOSAC. EXECO, therefore, has suspended the nationwide strike. All members of CLOSAC are to report to work by Tuesday, 24th March 2026. Thank you. So yadase any autiano and a executive secretary at the CLOSAC Equonidin at the Mr. Isaac Bampu. Yentua Kasiabone Suniembon Remo Ewa Santimantema na District Chief Executive Officer Edema Mansia West Eye District Eyo Nyonya for Prince Menu Morris Eden Sam Ede Adjoa Agyei Sikapa Eya Oman for Muwa Honum Emomodi Amfa Manyosem Entu Nche no Munyina nka bom Sane Beya Hunidi Hu Sem betimi akoso Ewo Mpotem Honum Esan se so Munyina Ede Amanyosem tu Nchem no Muka bom no Mukutia Yarewa Wodo na ebetimi aboa wono ma fa wanyasam anto nchen ya muhu ni se eya yarewa wodo na nya de omunim NDC anasa MPP eya kales ne krampo na wo mo flag mu no enya de yarewa no enim into momomode afa wanyasam to nchen no muni na nkambom no mu nsiesie ompotam na ntimi emboa wom na eya onyonya for Prince Menu Morris ede adisrei ede tudwa wabra ne nsamtwafo twetwe nkomo ebra na eya cleanup exercise ekoso ewo pachi number 1 ene number 2 ana wasra muso munina enkambom se kobasa omo ya hunidie hu niema wo honoma enkohye dem enkasa obi enkoyo mu ye wia ne wapie obi timi ko anya ade apraya bakumpo befa na ode apra na mpo so obeboam ya sesa bola intuna munina munja isa suba na omo nkambom se ne be yo mpotem nso no ebetimi ate na ye DC esan so edi tudwa echem se anya cleanup exercise impo na ekoso momomode aso mbedi omuhuni entutu nra engu basabasa mfichire fu abomode asa wo bedodo honom na etimi aboasa ne be ya nso apomode ho nsam so ebetimi akosoye sene de pechi number 1 number 2 yina etima ka bom na ya prapra ye potem ni mfichire sene ya boba mhu ye no asemi ye start here na petrol engine wo fo barasa ye koso se nipa na bu eji bom ye den eba majumedi no awie den kama na minya konya se asema be kan se ahunidie die nyina ya so die na bonu be ka se share responsibility ese nyina ye die ho ye den epom na ye boa ye DLFM de be na me ka se yare ba enim NDC enim MPP eba be ka obi bia enti basi ye communal labor se ya ye fa politics na party sem no entu nchen ni nyina ye fa ye hunjim na ye mboa na ye potem enti se the trust American o se wi nyam so perfect wa ahunidi na ye den ewo Enwechi anonyonyamfo eya Prince Menu Morris esanso edi tudwa na ochemu se eya bohye omampani John Dramani Mahama ebehye so obeye omakwan edi amawom no momode anonya kwan no emfa amawom ye bese ne se ye bese we adesene de ma yeru His Excellency John Dramani Mahama se Obama so kwanta potem ha minia ya na asefim ya kwan ho sem se a whole constituency ye ni even a kilometer of tide road ye de enka asphalt pole tide road ye ni bi ye de e we potem ha se bese mampani se ne bohye na o hye ye no ye de papa yi so oka oye because obo nto ano be amanso abore e be hye bose nyame na dom na ofo abenwa na obeboa na ye nya kuntalo manso ne potem na me papa mu gidi because e ba se obeda ase no Jubilee Park no papa say gina paso e kan say manso pan no kianekin ansa no fina no kwani wi no aye manso kan to papa wo ba ye kai wo say yesre wo bo se no ye ne twa onife manso na wo ma ya ye mobo ya kwan nyina protete apansam wo ba pechi aka pechi kuma se ne nso hwe pechi ha ya kwan nyina protete apansam ti e be sre say mo kan bi mo twa mo nife manso ne Eniya wuti ye eye DC ede Mansia West District eye onyonyamfo Prince Menu Morris na ne krakramu an assembly member ede pechi number 1 ede nsam ede tudwa na ochemu say ade ampuntujuma bebre na no muhia ewo mpotem honom ochemu mpo aye classroom bia project bi omoye ewo honom krampo maje si honom anya ade obi aboa so mbetimi awie into was so mbetimi aboa wom sane ebeyo mbetimi asi eye classroom blog na timi wie na mofra no so atimi akohonom akosua ade sanso na assembly member esre onyonyamfo Samoa Benjamin any district assembly fo ni na so mbeboa no matimi ate eye town council sane ebeye beboa na hunidi hu sam ekoso wo ho no omonso ebetimi di omani edi akire number 2 assembly member Mansia West ana mebum edi kan no yeda omampanin adwenpa ode baaye se ebrebidu a yembobo yemanfo ano
na yɛnsiesie kurom akyi number 2 ɛnɛ yɛ anigye kɛseɛ ɛde ma yɛn sɛ saa da yi nso aba so ama yɛn firi hɔ a District Assembly ɛwɔ Amansia West NDC Honorable Morris Manu ɛne mpanimfoɔ a yɛfiri district ɛbaeɛ apolisifoɔ migration fire service mekyerɛ entire assembly no nyinaa yɛka sɛ nyame ɔnhyira wo ɛfiri sɛ me ankasa mbɛyɛ assembly member no yɛhu saa bi da wei ne deɛ ɛdi kan ɛwɔ me mepɛn so nti deɛ ɛka sɛ nase nka wo din ɛnka wo mu afei deɛ ɛtɔ so bio nso yɛ amanfoɔ a ɔmo so bɛboa yɛn ɛwɔ saa dwumadie wei no yɛa na ɛnyɛ mmerɛ ɛfiri sɛ bebree nim sɛ kuro no ayɛ kɛse nti kuro no yɛ kɛse a yɛnyɛ saa adwuma no nti ɔmampanin ani so ade hu a wɔde aba yi yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛboa ama saa dwumadie no bere biara a wɔbɛba bio no yɛbɛkyɛn sɛdeɛ yɛhu yi nti ɛyɛ aseda ɛne yɛde ma yɛmanfoɔ nyinaa ɛdi nka da ɛyɛ me honorable DC honorable Morris Manu ase sɛ ɛnɛ da yi watumi de ɛyɛ assembly no mu nipa nyinaa aba na mobaayɛ no nso na dwumadie no nyinaa yɛ ahonidie nti na yɛhyiaeɛ nanso yɛdi dwumadie no akɔ awie a yɛwɔ haw bebree a woyɛ ahonidie no firi hɔ ɛwɔ hɔ ebi na yɛn nyinaa yɛbɛtwa hyia yɛhu sɛ mmɔfra no school dan koraa no ahokyerɛ wɔ hɔ a yɛn nyinaa yɛtwitwa mfonyin a yɛkyerɛ sɛ ɛyɛ mpanyimfoɔ mmra mɛboa na school dan no yɛntimi ɛmfa nkɔ awieɛ ɛno pa ho a na yɛka biribi te sɛ ɛyɛ town council first na ɔmo ba afiafie mu bɛsam a afoforɔ a ɔmo ni ɔmo mantamu ni no na boa paa nti America no saa no sɛ obi wɔ hɔ a osuro sɛ yɛde krata bɛba bɛhyɛ ne nsɛm sɛ oni ne ho ni nti ɔmmra court emeyi ne ho ano ɛde animguaseɛ ɛba ne fie nti mɛsrɛ mansini mu mpanyimfo a ɔmo hwɛ ahonidie ho so sɛ ɛbrɛ no brɛ no no ɔmo mmra na ɔmo ni ɔmo mantamu ni no ɔmo mfa saa asɛm mo nso DLFM na ɔmo nkɔyiyi nɔɔma bia no ɛbɛboa ama yɛabɔ ntene so ɛnu sɛ yɛnyɛ sɛ adwumadie kura no na hɔ ate wan Any outi ye assembly members at the map pachi number 1 any number 2 and no much say ye project a hodu aka wo hono or sresa ne be yon betimi abetwa so ede amawom na manibo yen sem troni samo for wibuatin e different santimantemu ebesomie yen nyina we so na yen kenka madwen kire ne bi emfa so mo e wo Facebook no so na me wo fa ase Kofi Parliament e de aba na wo kire mu am. There is no difference between Sri Queen and hookup, but John Mahama is doing great work. Pa, Oshia life, Eddie Free, Agona Bobikuma Apa. If I see, hey, a more dion. The brother for Nado, see there is no difference between Sri Queen and hookup. Omunina Duka Daya, the value is the same. Na dola yaje waje di abano wase o mayaju wala haji sami B or real life edi free kiseman dear news oja wom no dija edi atua to se buruburu anya semukuma na Richard ahwe di abano wase o mayaju Nhyiraba Kwadwo Sammy B takwa de kwadwo krum twabe wo de hye kwankron ose ade ayo de wamf otafrija bantwerebo na no ene Adjoa Agyei Sikapa wedding ose se boni mu ode oyo official na nam DJ Ghanaian fide ne so Gwetire station eno ye fa ne se DLFM next wa biatum edam se buruburu Ghana de hye nyina ete yenka numre yi oda ya se na adwuma den soronko ya yede so man Ghana o kirem se se bo no oyo na po ede adea se kutu se bam me wa fa se Sweet Elizabeth de aba na wo so man Adwo my handsome Uncle Sam what a marvelous news Nhyiraba Kwadwo live Eddie Lebanon zone 4 was the DLFM news. I salute you 100% and what they aka home. Me wafa say coach afane de afiri oboase na odeba na o se na aka 2 years na Ghana man pende no sma be we no ofa enipa bebo e 40,000 na ye nyina na ye ka so mfa bi nka ho no me wafa say woni na wate eye Parkway Thomas ado afa ne se Bawasaba G8 was so here live Eddie Free Tema Community 2 yada aseme wafa ase nyame nka ho na Obed Asamoah de aba wasi taxi driver from Tama New Town good evening wafa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa otien ya live for power ne taxi ni mu a one ne passengers for no womani agi say ya wasi special greetings enko enfama ne nua be ma Dennis Abrakwa dodo afra ne say ye Kamoko ene fi piano wo nyina watama New Town wacheche mu nyina enumre awa kasebo no eso meda se me wafa se wafa chei taxi driver yankopon kan ho pam bia ya dure no yebu nkompo na yakọ agropama so evidence no edam se ya na onim se nansen ya wafa de wafa na ya tenso ani asare on de go ni de oyedo be show hwe
Ye be yadru no, dwuma de be na yadru se Ghana foi. Dwuma de yadru se na fa ne sen. DLFM. DL Power Sports on DLFM. 106.9. DL Power Sports on DLFM. 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. E mo ade. E jawo. Dead down. Say ya hu dwuma de ne awofa. Na nsen ya se wo ta hye go su power. Ne kura wom. Saya wofa adane Ronaldo edwa headings etototo atena de a Azokfo fans ne kire mu say wo mu ne obi oto atena de matim no o madwa pa ye yo mo ye ma so mo anya di data mo ye nya wo mo ye ma yo mo ankumo ye nya ankumo ye ma yo mo no mo ye ye tim ne ka you beat them yes wofa se Bismark man busy watena se en sound we dia den cheche egwa agropama so no odi na besoma kase ebo no so se ya mana nsem e bi mam hanu mu se ya na ana o my ganem wa chetere ni se do so no de ba besoma ni no kase ebo no so Bismark man busy na pom di sen wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi o me wofa se nyame adome ho ye bi adadin o bi adidam Sir, Yankopon ya adoma enumre na watwe na ye D-Day no. Yes. Yes. What many aje o? If you run to Yankopon many aje pa. Afiba enemo enwuma mesra ma mo ne ye. Reverend ye friend say nyako. Bompayo. Christopher ya bompayo nsema tutu nyina. Efri sika wo say de tutu om na ye dey. Efri. Mumienu enne bibi nsikwa o yenim de aka mumpa ye tie baabi na obehye bo se Chelsea ene page fu anyom ntokwa a mode mu ho agem ye de yensre mu obofo the 1000 Ghana ato ho amaye se ya me ya adom na se mu lusu a yemfa boniki enyini ti emfa ho troka ne yemfa yensa ni hu agoro obofo da na yenyiwu so de nka ho me de me nya se wo yi ni wanso Messi say muyi na efu a. Yes say you must say Yankopon Jesus Christ. Yankopon tie me so frɛ. That's a fira. Yankopon na mba. Ye didi o. Mu se kitua bi aba won mo say. Yanwiri awurade nyame. Ankwa hin. Ankwa mi bu for metima ka say munyi ni be 1 year. Throughout continuously sa. Say you are on record. No de munya votra. Say o say. Anu mi timu. Efu bi a yenyin to ato aso ba ye boso me say 2 months. There be 2 times be. Ebia say muyi first one nka ho ane de mandatory say enema qualify be him one pen count oboa obeka no kure so penjire mu anam di nti ye yiwe na sefu a ye be jama na fu kakra say de ho why nice na ye say adwiri be fefa ye mo sa ko na stem ye nice o wo say to na beti ni trodo da pontwene be hu ne be hu ne trenten say de ye nka ho hwe na nyame ya adom na se ebu kwaye na na ye be hu say de mu nua na e wo fom ne te Sisi de yanka ho asem. Oh but ho be fe on. Obofo Michael da wonder. Na fi ba de nyame nmu kwani san for be bro because rasta no wayache o. Wayache. Hu se daddy de no. Ene wasua na afata na kama. Ye dwira. To ye sure say obenya dofo okrum a. Ene chena. Me de no hu se mu yi me ho ye fo. Ghana fo okra kanfo me. Se wo nwi abodwese no so boa. Better. Se mo anum aye kwatere kwa asa ne. Ene kim promise. Madeja ene be to abontene. Na ye den ye be yi. Tie tena no pa morning show no DJ Hitman frɛ me. Se sebe Emotiama ana obeyi nkonya kire no ekire morning show ni yama mama presra ene busuafo mpanimfo a radio esi mu sere so yesere mo ye de beyi tira no pa
ya gani ya bo hwan na be to twa de kan say we ka be de no the same thing yenya na kajagum ne be so de a ye be do masuko right abusa nyume me mo adwomo akwa ba kwan sonko so kramra deal 106.9 mega so emra so agudie mu nsem ya de be so mu dwumadi kase we no eya nyume no nsia kase asojo a watie nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi kansanso a ana ababa so no Adjoa Agyei Sikapa wono so watene kase nyume womo so asi nkonya ade e kanse we no anyume no nsia kase omde nyina so so mo ewo dwumadi so emra so Bismark man bi say mensuma som content kro me de agudie mu nsem no enso asum dwumadi kase so ko empokra ne de basida piesie enkoma Lumba super brano brand bia tell you say dia medical din komo enso acho so mo kwam a wo mutimi fa dwumade no kentanwumai mi busa nso ben na wonyom ana se mpo dwumade be kra ana wudi me kanfu Lumba super enso atimi ade ama de soma wo na se wanyan munyam hye enso dwumade bia wudi ano so eye kakra fi o ede nya so somo ewo dwumade enso sanso na flame condom wo mse nwa abrantie me pa cho be konsani ani na se watimi atede wo bo baby gap Ganso no wano so enya tenka dia me pacho so betimi abomade ama onsa kade kanse flame condom ne bi na bibi bia kwanka nyumrei wamsi wu bia ja dia me pacho flame condom mama dama yesin konya agudie mu nsam ye the latest nyina so ba na bibi bia kwanka sojua wo be join show no live on Facebook eye capital D capital L 106.9 images audio videos audio no wonsa so so na se bibi bia kwanka no eye champion Kofitela dama ana de so sumwe asuma nyume mamenda pania ye friend say Michael say me able producer na wa boduma brutal enti stories no dia wo beti odwuma dia isu nyina no me patwa brand friend say Michael say wono ana say wetimi akuche nyina gu nkrata so man bi say me suba som me de stories no so be som e wo odwuma dia isu no de ko empokran dia ba na asujua ye hyase dia ye be hyase enso e de fifie anopai ana me bedi nkomo enso ade kansa ni da so mo bia dwuma die morning show no so man say me patwa na to adon so etimi de ade kan se we no 26 months squad nyankopon adoma match ye de kobo sa two friendly games no winim say 27 me patron month the month of March na medium komo ye ne o minor friends Austria afei ni na nsa so 30th ade kan se match no ye ne o minor friends German na patron after say nei o to adon enso de squad ne buy no winim say Mantian line bi almost so e debita me chese mpo no wo first time almost so etimi nya kwanya mo beginam akonkode ama man konkro Ghana brantia ye friend said Daniel J Sanswa ana Patrick Pfeiffer ana fa brantia friend said Marvin Senenya ana fa Derek Lucasen enti yamrante we ana medium komo ade kan se we no eye debita no penina ye friend said Henry Asante Chum eye communications director the Ghana Football Association after say ade kan se squad no babonte no Wedding komo enso akire mrante we omunchi hawa FNN coach Otoado enso edi mrante we yenti Henry Asante Chum. Without the player's word, I think it will be unprofessional to announce the squad when the player hasn't agreed. Specific reference to the new additions. These are players that the technical team have been monitoring over the period. Patrick Pfeiffer did his nationality switch somewhere last year and got his passport. So we're just waiting for the right time to bring him into the team. And the coaches feel this is the time for them to watch him closely. Marvin Senenya has been very, very consistent for Auxerre in the French Ligue 1. He's a utility player, kind of plays at left back, plays at right back, can also play in the 3-back formation. We think he has the quality. We've been talking to him. Mr. Henry Asante Chuma, communications director, answer the Ghana Football Association and one also actually Mrantena say Enquires patro Ghana Football Association so and your penny friends coach Otoado and then the technical lesson so etimi di Mranti we chano and come kefu obedin na so somo e wo dwuma de snam patro na and tia meeting say Branti friends Marvin Senenya winim say na ninchi ne papa enso efri ade o man friends Togo eti ana Togo enso abo Branti ni din share amom friendly games on bebono when me here Branton service at the same time the senior soccer team the Blasters of Ghana Otoado so enso abo Branton we enso 18 enso ewo ade kan say Ghana squad nim na when you busa Mr. Asante Chum say aba ne say ana Branton we Togo for eboy ni din enso om squad na fe cramp no Ghana yenso ebo ni din enso ewo squad yentie nkomo na senchiremu a Mr. Asante Chum edi tuja. Without the player's word, I think it will be unprofessional to announce the squad when the player hasn't agreed, when the club hasn't agreed. So yes, there is that assurance that he would make it.
The FA has been engaging him DL Power a number Sports. of times. DL Power Sports. We've had conversations with him over a long period of time, and he has accepted to play for us. Mr. Henry Asantichum, Communications Director, the Ghana Football Association, and what this Sanchemuno and Swama didn't answer someone. Jumadi and Sram Patra, win himself World Cup, Equana, Penny Bakua. No come on, so Abe Bubuja Maimu, and Asempono to Dwana so Chon Dare, Aya Brante French, Andrew Dete Aju. Na Enra after so penny friends Otoato and so this squad never mountain the day you Yahunity and also Pony Antinity and so our squad way and I Yebusa Mr. Sabani saying and I feel compono the day you and a team not better one of Suecia Kaya dear Kamina friends and not Adia Cans and Netherlands. Winning sir Eridivise Sally Ginim Anna Abrante Medino come Andrew Deda you and so Asia Kain na openia friends Henry Asantichum Sene Monday Tikita coach Otuato one Anna finance de Otuato and so Ebekana Ghana Yena Yadi Juma Yenti Henry Asantichum. End of the day, the coach makes the final decision. The FA can just make an input. At this point, these are the players he wants to take to the 2 friendly matches. It's good to see Andre back in action. What he has contributed to the nation is enormous. His leadership quality is absolutely amazing. From the youth teams to the Black Stars, played over 100 matches. Currently one of our top scorers in history. So the records are many. You can put your finger on different reasons why Andre, must be called. Mr. Henry Asantichum, Communications Director, the Ghana Football Association, and also Edin Komowe Jadin Nanso Sumo, Ewo Jumadi Esro, dear Kopo Krandiaba, Nampato Penny Friends, Sunny Dara, a CAF media officer, and also Edin Nano Etu, Detayu, after Sunday, you are also needing MPM or Blaster squad. Baby, I be an aqua could do. Send me a squad now. DL Power Sports. You can never say never. But and it's based on your ACC, and this DLFM. is perhaps Myanmar can a better last squad before all the body squad now. And it's a coach now you're not doing say or this group of players echo. Mr. Ibrahim Sani Darano or this son come away Jadin Nansoma, and Jumadi and Sofia Twaso, and Anasa or Twasu in Comasene, me pato World Cup a Yaquano, says a senior soccer team, the Blasters of Ghana, I only said 26 man squad, and a FIFA say on mine beer, and so and from Nanosene. About 15 players per annum betimi isuamo and so our dear cancer World Cup na senti and they were encourage your penny friends Otuato sample no betimi abomaden na ne wetimi man local players na kwenya na mo so akopie ma World Cup na esan say disika and so ebeba ye league ni yentie Ibrahim Sani Dara so a don't be wo hono mo a omo coffee no mo na omo ko World Cup no mo no ya ni e de kwenye omo ne akani bi ne de ensi Ebi say a winning match be ebi abesa 3 minutes be na 10 minutes be to give obia caps ntino na coach dey say oh mu nyina we sisabrem unko uba ko no obia anya caps bia that apart is a game no matter day from beginning to end now DL Power Sports unya sisa ebebre Way yan come penny friends say Ibrahim Sani Dara and Swetia Jadin so Asman command and Kadudona Noa Nemum Emrani Copa Yenti Ebesi from a Lumba Supadama fly number DR 1069 and Kofon Cross Amanan Common Yet the latest in about Yabasisia. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. That's super bright. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. That's super bright. Right, Tabu
Abusia Gusua Sinkonya so kan ketesi Lumba super my medical in commercial flight number DL 1069 phone cross amanane komono ya the latest exclusive no and so egu on so jumadi so no on dear kompo kran dear ba wudi kan ya journey show no live on Facebook capital D capital 106.9 when no champion Kofitela Dama images outdoor videos outdoor no one say so na fe yadi komo na bibi bia kwankano so eya kakre fi oba na ya hyasia me pa twena nyuma mpaya na dwa and so awade e kan say Etihad Stadium when him say UEFA Champions League round of 16 second leg no and so e to jumpa to be kai last week at the time a club your friends Real Madrid so no e trefie our Estadio Santiago Bernabeu and so about club e friends Man City kamiansa woman timi antime pa twena nyuma ampaya na dwa 8 p.m. and a return leg ni so to dwa na when Manchester City so no e trefie our Etihad Stadium na say watu ni Sanso Flag club your friends Real Madrid na menu kase no me pa twena himself since the year 2025 November eba nyina no club your friends Manchester City so no atimi about 14 games so ade e kan se we no Etihad Stadium ti Kofitela oboa na fa images out do piapia na fa yadi nkoma na bibi bia so kwankan e wo dwumade su nkoma yati no and say Manchester City me patcho since the year 2025 November eba nyina no win him say about 14 games and so Etihad Stadium so entimi tesi ade e kan se defeat simple club bi and so efra bonten na say wo bo wura so Etihad Stadium na fa okotwa fa club your friends Man City so no me patcho ebi so entimi entodwa entiana nyume masa Madrid for no beti bia hwa brutal no so eye nkoma akra fi oba yedi nyina so sumo dwumade so nani ma brantia your friends Fino Junior we say kan di ma Real Madrid me patcho na abrante we enso etimi ejina game ni na otimi ente di dwumade ma Real Madrid club one and about the youngest player. One also team boy UEFA Champions League 18 matches. When himself a record Nikita Kylian Mbappe Lotin and on that 26 years plus 33 days. Me patcha Brent Midino come out. Vinicius Junior 25 years and 248 days. And Masa Numeya Brent wet me ejra game nim. Nasa wet me 1 minute cra. Wet me break his record no. And also come out Kefiopa. Yadin Naso Sumo Jumedians in a reporter mete. And so far game nim me patcha over 1,000 spectators. And then a year spectators makes me a game no. And when I am come a few up, when him say club, your first Man City and Real Madrid game no. And I mean him say aside say Chelsea. And so any Paris Saint-Germain babonyina no me patcho club and simple gamer and penifo so die anie die kire empo ahu se na ye nkofo dodo na so betimi ahwe eye Madrid and so travel akwa Etihad Stadium no ne club friends say we no eye ade kan say Manchester City so abo and so yankoma ka fi opa yede nyina so esumo dwumade esi na me no kase no me patcho odwane show no live on Facebook and Real Madrid fans na de omakoye and so Etihad Stadium na no anu adene join live on Facebook na hwe Real Madrid fans me patcho hawa wamso chanti after say wamso etimi edu Etihad Stadium. Yenti na yes Real Madrid fans and wamuso agi twi o mabedu ade kan say Etihad Stadium ano enti medika di komose na 1,000 Real Madrid fans and expect sempo betimi apiema ade kan say Etihad Stadium na reporter mete and he say over 800 million spectators across the globe and ne ombetimi expect asempo no wombetimi awasa game no so yankoma if you are biding na so somo e wo dwumade esi na nwuma me patcho when simultaneous at the time Real Madrid and so ne club your friends Man City abo e wo Etihad Stadium na at the same time Chelsea swatch club first Paris Saint-Germain and so was Stamford be now reporter mete and it's a Brentford first Cavasteria no one a Brentford first Nuno Mendes omudi juma and so the man club first Paris Saint-Germain and you may say omudi yellow card and patch omu quarter finals sempo no one timi progress e ko PM so quarter finals
and they wamutimi and Bobby Essence multiple accumulation of yellow cards and also Ebetimia Quetia boys way and also come if you are bedding in also some Ewo Jumedians and you may umpire nature and so our Emery Stadium of Pereno Eya Arsenal the Ghana said Trefie and Stratton and Safra Klapper your friend said Bino for Liverpool Bakai me patron last week first game no and so Toja and so Gemma Montesono game near day 1 in May Arsenal for some Mushanimu sample return leg at Tojano one betting for Klapper your friend Sempono Bino for Liverpool since Openia your friend said Mikel Arteta Eya head coach and so Arsenal the Gunners was it game na Omo Kosono was it Omaya fully focused and they are focusing na enso Bino for Liverpool so one mukochi afom so yentie Mikel Arteta. Very similar, so again really well, very much the same, and watching them play against Bayern Munich at the weekend, very similar. So again, really well coached, a team with a very clear structure, really good individuals. If not, obviously we are not in a stage in the competition that we are in right now. So we know what we have to do, and in front of our crowd, with our people, putting all the energy in the world again. Hopefully, we're gonna do it. When you come up, Penny friends, Mikel Arteta, head coach, and so Adima Club friends, Arsenal, Eddie, Yadin, Sumo, Jumedius, Medicadi, come on, some patro club friends, Chelsea, and so Treffield, Stanford, Benoit, Tunisa, and so Fred Paris, and Jamana report, Amete, and it's a Wesley for fun and Numeja. One on sweat me Akobo, Penny friends, Liam Resona, Swamania, Sampono, anti coffee, paper images, Yadin, come on, Wakobo, Penny friends, Liam Resona, Mania, Sampon, and Hototono, and name Mazus, Padia, cancer pen. And so I know SPS and Tiana reporter meeting some pono wrestling for fun. Webetini Asia can be on to me start game no a big blow party my club at friends at Chelsea and you come out Fiopa Yadin so sumo Jumedia so penina midino come Liam Resona head coach and so Eddie Chelsea club no win him say Enra Okotra Adia cancer pre-match conference and say one year Brante friends said João Pedro. Now what penino are confirming say Brante friends say Malo Gusto no why you out I was a game when me patro game and anywhere I told you Stanford Bridge against Anasempono between Chelsea and Klapper your friends say Paris and Germano a Brante friends say Malo Gusto and also went to me Jeremy Sakai and also come out Fiopa Yadin so sumo Jumedius and patro Penia your friends say Hansi Day African so no your head coach Adima Basa Wakwedi come on was one of Basa Eben the very last clubber one of Suwokochi Sampo and Jai Basa Jumedia Tua one when you're ready cry Sampo Wabako team for fraud, and not simple Nobako coach team for fraud, and not simple dear cancer club for fraud, and also come up Penina, your friends are Hansi Data Flick head coach and so on, Adema Club and friends are Basa, one who saw where the other Commodore Danaso Somo, Ewo Jumedius and Patro Penia, your friends are Luis de la Fuente, head coach, and so Adema Spain national team no says a whoop one national team and Asempo Tima, one more goalkeepers pa. Spain national team himself nay one go Abrantia friends one Garcia why your first goalkeeper Adema Basa Sanswana Abrantia your friend said David Raya one number 1 goalkeeper Adema Arsenal team no and Abrantia friends Unai Simon one also number 1 goalkeeper Adema Klapa your friends Athletic Bilbao omunyina free Spain Nana reporter mete Efro Penia friends said Luis de la Fuente head coach actually Emma Spain national team they say what consider say Penia friends say Unai Simon one on so be ina 20 na fe wa for David Raya Arsenal goalkeeper way na say wetimi number 1 and so ahead of World Cup and so to Janyankopon ya aduma June July ya and so enkoma akefi oba yedi nyina so sumo dwumade si na me pa na Spain for so aya anwanwade bi we no aya La Liga company for what Penia friends say ye be tabes one in penny for ya debi we no ya last story yes and say me no kwane ye sorry so and I mean ka say on say season no akaba 8 matches na say ye season no na almost wetimi add the new ball and so about say yentoa so na yemfa sabo we emo e La Liga nim winim say ball we no omo ka say tiade e kan say racism sempo sabi wo betimi ahwe onyanku nipa nim na waka chen say sabi was say adu ana sempo na de kan say monke tianam so bi ana Spain penny for penia ye friend say ye be tabes La Liga president and na pam for swetimi ade sabo we and so abase ne La Liga matches aka ne sabo we ana ye mebontin sem ne de madika kacho senka dodo na wa nemom emeni kopanti amana agudie mu sem ebopo no nyina no yem fancy na fe ye na boafo ase Lumba super nwumrei me kanfo ede ma dwumade bia wudi no wo be bomode no ma nsa aka Lumba super ni bi esan se afam fidiem chese wo be fia no bia no bia bobobi enti Ghana fo agye atomo bia
me pacho unsu tiem no yese unsu utimi epe Lumba nsupa ni bia no so ne koma ka fi oba omo so ase ye de agudie mu nsem ebra anwumai me pacho be konsene ne ugina mante nyinanam na se wetimi apoma be bigia na se wono so atimi ama samba dia ma sanka flame condom omo so ka flame condom na fe ya jesu se bieje nti anwume wu bieja dia anwume flame condom ana me kan form am o dama ana ye jemre ye de agudie mu nsem ebra Mr. Kwame Afum Jesse Michael Awuno DC ka brante Kenneth Tata na fe Roman enso etajuma de nechi aseda PSA enko ema Michael say me ebu producer ne wa bo adwuma brutal adwuma no chese de kansa gudie mu nsem am de ban nyina no Michael say ana wahyehyɛ adwuma ni nyina enso gum krata so a me de branti wafa yem fancy na se bibi wo ha do no na me kwai de ma me nchi asam je bakwi ada ubusu ti wo anwum bia na oh what the kasa enti ma me nchi asam je bakwi Mama Julie na wo si for my boys pa yeah enti Mama Julie fantastic oh yeah ho ni nsa no adwuma Mama Julie brutal Ma Julie wen owo Madina location ma vivid location me ma vivid location wen vivid pa ukate wani kra bedu enti Madina Pentecost church no oba onim kakra wo jansi be friend UN Pentecost aso na ba ko pena o Madina yes Libya quarters where they ba ko pe afi na akasa enti Madina Libya quarters what you say etu bo onim kakra bia your baby a friend UN Junction UN yes okay it's UN Junction no opposite na Mama Julie Junction we dey fasu straight akwara ketekete kura buzanza okọ Mama Julie better anase samje bakwi papa no akwara ketekete a buzanza me kwa samje na nya pastries nkwa no yo say bia wo a wo pe ye hwese ye be ma baby girl no aware no sene sen ho me pese me kire say o mo pese o mo ware kura mpo no Mama Julie timi gi order no na wa ye aduana be soma ho oh okay afi na me say bia we say bia na o supply e man na melema bibi sana tian say bia wanya baby girl pese o ware no fa sefo e won say bia wanya baby girl bia afiba anka pese o ware no so de ugusu a o say enti emeni ahobua ni toma o me de enche o enche bia o fa me ware ye de nyame asepa na betimi ama time frame no e bia enem reporting this year o fa de me nhye bosa but ebia afi we nga se nkwa we na wa fa me free so jadim o me free ya mi sisa so adwoa o me free de nyame ase o me free mu se hwon ene mam onyima mesin was we free mu o enti unsa to bi so de o say unsa to bi so na me se me free na wa do unsa to bi so ntimi free openi me se me free mo ha o mu ne de hia okay enti bottom line say o be free me free yate enti you edu so o free ma Mama Julie betimi aye o be prepare better ti wo man order na akire din obeye bibia ma Matias anyuma mi antia no yo yes nti wo fa ne wa ya de mi sha no ama DJ Afiba ne Kofitela from abom ma wo fia ha ye nimo na sports nso matese mo live commentary ahodo ni nyina no ba be so asem de sika dweta beta e ba be so masene na matuma nya hoden asom man so pa na nya sa oh yes sika pa wo se de na esie uzo bobo trase sa asa wa na ya o meka no sika sema na meni age ti mo ka sika sem sa no ba ma wure mfim pani sika ni mbre hweso do wafa woni wenya sko be wu ndi de mfa ho kra kenya fasa be ye bia no obeyi legal or illegal mo ntwa me ba aka send na match ne be koso enti mo ntwa me seconds I mente DJ Afiba ni birthday bi wa I mente free honom ne ada home kame mi wiese sia ne yentinsim ne yenso de so why enti mo ntwa me ba Kofi Bua me na the international DJ Afiba ede birthday bi aba na mehwe na menka ho asem ma no we happy glorious birthday ekodiama ahofe Rita ofa bia wo kofoludua tafo na wachire ma mami ko tu ne bro from say I wish you more blessings and glory. Enjoy your day sweetheart from Nana Awuku enti Nana Awuku Benjamin ono na ye DLFM ye na musini ewotema wachire ma ne eyo birthday ahofedua Rita ofa bia wo kofoludua tafo ho na butum enti ne pa bonse yankopon ma enhira ene animunyam enya wodea ene woda no nya soronko kura na kokwampa bi obotwede ampo yankopon ontie wu na onyo soronko happy birthday once again Rita ofa bia yamenyi okese ye pa no woda no onprepare chiri kura emfa emam na Kofi Bua me na me mfa homecoming we me wofa ase sema furo bo atan chiri mi sei nana obri yeboa nuaso hene na warma hye dwumade soronko eba so ewo nuaso na mo chiri ma from on the 1st to 5th April ofolobo som de dikan kopem ne de toso nom no emfim pimi ne do ninsiam 2026
ebetodwa ewo nuasa ne homecoming na mo kire mu adwuma de esronko amoye no in aid of constructing an ultramodern community center and renovation of the old JHS building. Umba BCC ni kama no kire mu Augustine Owusu Caesar ejina mu anyasim kuma ne ye can say side attraction ho be the palm MC ne ye Alexis the deal or say the godson on the bedroom DLFM kuma se bedroom na omo kire mu a adwuma de no wa hyehyɛ first day no ebe ye 1st April no clean up exercise be cost so sanso na Thursday eno be ye 2nd April no so ebe ye float anopa na be ko float atomagu montene so eno ba chi so watch night be cost so enyasim kuma kura na Friday ebe ye 3rd April no won be ye football gala anopa na hyehyɛ na omo wie nso a eye Maize Nuaso 2026 enumle no be hyehyɛ na Saturday eno be ye memenda 4th April no eno so ye football gala fana no and if so dancing competition enyasim kuma na kwesi ada ya ne pompon so atwa to okura no on the 5th of April no ebe grand daba osese ye nyina yenkwa takire Nuaso if ni kurom no dwene betudwa enti homecoming Nuaso na obri yeboa Nuaso hene omudina mu pampe enti ye nyina yenkwa tai wonom echi na ya wie na minimisanka me wofa ase wakọ na so nsa na wanko yeah afiba me say baby amen ubedi mu wa Bismark tutu ayampia opak so ye di mika ye dia ba wahu openi o life o what's my den obofo ntrase ani abro Adjo Bismark asem bi wa hanum sisi a media meka oseden Adjoa ade ofe ode ye di man ade ofe ode no na you afim kan asem ase obofo nka na komanto ne yem na ko basa ne be makra no de beto so a o de beto so Bismark na kan asem we Bismark na kan Bismark enukure wom oh yes okay na gemu ese kucho be man sin so ma asem ha enti waka oh yes afiba o bibi asa obema na nyanya ne am say afiba o bibi a na openi bibi am beka na ha bia we are live on Facebook as well as YouTube you are on record usesi an wudi wutiri wi aba what try yen say Siankopɔ ya adom na Chelsea etimi APG every Champions League ni mu enna yes wutini ye you first one na yenya wo na senfu ba na ho ye fe ba yen sanyi yes 2 times na no achi kura na obema o san de abo afode amaye bema dia ne se se bia afiba obi bia osad be kan itinu se train openi wo kan one five afiba ma ya what Angel ya me dance ni o se ba Angel ma ne ya mo hyehyɛ no da dabi ma yi mo nyina firim me na me ya referee sika ma yi mo enti mu ntia miansa ma yi udada o enti mu nya abotre eni mo be ma ne bi ntia mo ni na me o za mo ni kini blog ya je na enko ho me na me ya referee bi ginam obofo sika no me dia mo ni kini blog na me se me ne ko challenge no be ma ne mo wo bi wa hu aponche o masa na dabi ke betwa ne twati apa ma ne hu se nyame so aha odi adan okay ya be ma address agent na odi ato odi aye na ade nkakranka yeah no odi aye enya firu a be ne pet asay awala odi be ne pet me de ka me pen be man ka me pen man DJ ni be man afiba me hwehwe ade bia ma wo afiba gemwe as match na ebe kwase afiba kasa ebe kwase match ni ebe bon ida say ebe 4-1 and 4-0 na just tell na wo gina so say emfa on gina be bia me gina yin afiba de no ade no hu kra mati ase kojo me say afiba team na won wo be hia yen sa na wo hia yen 5 no enye fo sa o odi ofa fo na just mistake ana ye keeper na yen na wo tibi hia yen fo sa ofa afiba e mini papa obi yen wo hia ya buru mfumpa ya bo 3 na oda esi na wo ba yesuro afiba e mini papa you were barely 45 minutes yeah na game na ba so se owo bibi obetimi de agina ama ye jani tina mo de yama ne sa we no privilege no sa kwanya no yes on sister sad because the tini de be ha me o de me say mpanfo tia e bia na management tia o de me time na wo so no wo pa ma ye fa mo nwum na Bismark ni tina he ya na he ya ye commentary na he ya ye sports no ya no do pa on hwa de Angel ani njibi say Angel yam si so momo wura momo ayamre uri momo ata bi hu na ni njibi say artiste composer Angel metie opening composer management tia afiba say boot for boot and can live commentary instantly Chelsea in Paris but it's in the area be yin china David tie
Metio. Kayenye live comment. Instantly. Penifort ye. It's penifort here and there. Ye the beti mi atwen. Instantly. Send be Ghana fo nyina be results. Na ye yitre no ya. There be a 10 year be sha anopa. Afre baba no. Afre baba no. Baba no beda o. E wo so baba beda ha se en nekura. Baba beda. Kofi wonim me ba ma me twa me ho seconds me na ye ba pe. Sa wo kai me na mu yi me no unse bibi ko so ofia. Ye mra sisi a. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Etene ho asama nyina ne ho na besu mama obafo Israba enda metese na hye bobi wo ho on say wugina de wugina ana wasama adwen oh da bi ewiase de wonu se me yobofo ana nyame na asoma bofo konkron yeah bofo konkron nyame asoma me ana sebe impedasa menen yankopon nene de le dalet because metene nsene ni fan so so what I say enti se meka se sebe impedasa Ghana nyina kwanhia wo be hye sa enti se me loto dalet ala said anu wetene se honkom loto dalet ede adea enti o se obofo Michael asa wo ko chiro no mu kwa na obofo Michael te ejenesa ni fan so meboa enti me na me ne nyame adele na abafo no mohwe bo nyina abafo no soro mohwe bo yesi ya anya na nka minim ye na ko to yesi me yente o se o dabi ena mu TV na mohwe was na te sei abafo de TV no ye team na ye hwe no ana se mu TV na mohwe was na te sei oh nyame ni kwani aye say giant screen bi on eso why battery oh dabi gold sa gold mu TV na ye gold bibia ye gold ye hono bibia ye gold enti de maka no mo beye enti ye de ya ka no eno ana ye beye eni sisi ano enti na menya me suma me say ye menya me the suma me say mo wini a eye chase wini a memma DLFM eye omo amugu ha ya yengu ha ya wa ha katwi dabi katwi ni ye proper twi yegu ha ye niam okay bu ye nyam proper na ya wa ha yi okay mo wa ha yi better mo wa ha yi banka mo fata mugu ha so dabi nya hwe de ma me fa ni sa utumi nkase yegu ha o ye gane ni o say usum nyame ananse ho ana usum wo ye UF Libya na aba ha nti wo de won ka fa ezi gojo de ekwa ni nyina na se nyame ni kwani wo de DJ afiba the problem ahame aya mo nchake town na me hu emre dodo aka seconds ne time aka match ne because ehu nyam pa o se medwen ho because okone na yie wo de sakola na ekọ ananse wo aye de basada ben aye Friday dey see am so mo nche ne se ye yiwa untumi nche che o dabi wo seche etu onjunu ho ye emi aba ho me ye ni aso anse ma kwa seche abaka se obofo dabi se sia do bi antumi se sana no bi wo se sia de ya kawie dabi se sia de dabi ma kire ya na dabi se sia de dabi obi obofo wo so to me say mo ma obofo no so nya we se ochina drive time no yan seche member drive o dabi se china eba se ulusu obi ebe yi bia hyeche fia ha be ye hu round ajiwa pem member me team I bet my life nevertheless the blues better the blues and ya munim trust my team se afiba de ne Enquires ho de ya hwe ade bibi na eba no enu ya no bibi ribo oraya swaka kawa kala yetio bibi bo enu ya no bibi ribo
say no some tell you man there Kodwe bibi ba o Kodwe the issue ni say if you have a dead Kodwe issue ni say say we say me twantoro na say nyame eneme nkasa daleta metumi ni Libya burger kwesi so yeah Libya betrazo what's over to my Libya betrazo Libya burger what the bad day me di besi so open wabusu asa wabusu asa o me busu asa ba na na de Libya burger na besi onu na me ne nam o da bi ya ne sa e bi crazy baby ada o say wu ka wo busu ya no obi de share na de besi so Libya so de eboshaba say mo ji Libya dia me the 4,000 the account Adjoa kasa. All of him. Money about Adjoa kasa. Wait, look pity ho. Mama hanye di no look pity ho bi. Yes, me say say me the Libya burger na bi sis. Musa monje nimpa obetumi aye adwuma aboa mo ahyem ni munyam bebre musa mompe mompe bibia de me 4,000 e de 1,000 no aye 5,000 DLFM 106.9. Lumba in Supam. Pabo say asem penny panipa na pen ho asem no bi so aba say say mesra mo match na brebe na 8 o'clock me pacho we dey munya mutre come back bi ya adwuma wa ha o say Bodo Glimt first leg no me Sporting omo ko share Sporting 3-0 Sporting aso aba omo home asho omo 3-0 say first half omo ko second half ni omo penalty account omo penalty say we dem to sense say we dey come bibi na me mini podium bibi na me move hey me say na the obedin ku no be we no na nyuma be to ama ne say why you lucky Ziggy Kasa. Oh, mami. Honorable, wait a minute, now. Mete Obi at the 4,000 1,000. Oh, it's 5,000. Repeat it. Oh, it's not repeat it. Oh, repeat it. Oh, okay. If I say your kind, there be. If I say recording here, you're recording. If I say repeat it, repetition is for emphasis. And the camera yentin bio. Live on camera. DLFM for. I am me and Jamaica. Obofo. Ubedi momo. I me na make say. Me say. Yeah, offense say Chelsea. Etumi win ya the Bruce. Etumi win ya. Tia. Me ma 1,000. Ma trasan. Sisi and my 5,000. Hey. Me the Libya burger na dey to so. Oman Libya burger. Powerful. And sisi ano. Sika me dey to so 5,000. Na ye wiesu a. Aya meeting you go so my wife na me dey atiso wo munyi meeting wi ye wi a yan san fa aboniki
ɛmfa wo tiri ho mfa ni agorɔ na yɛwia efu a yɛnsa nyi bio a na sɛ yɛnyi ni once abacho efu de yi ni one ya me nyi bio mate asɛm mpe ni power Chelsea Paris Saint-Germain yes obebo naked ananti akwa na kai Libya there be extra microphone ho Libya betrase mesre se ayo no na kan ya mpade a microphone ho ho no Dabi. 5,000. Munya botre. 5,000 Kwadwo. Libya. Yes. Empombo ko de. Nyamiado. Kase bo nka ye de si. Ba ya te se mugusu hye bo na. Match no eye exactly 8 p.m. ya. Yeah. You say I have a time na abo 7:24. It is here na anya hwekura na aka 1 hour 36 minutes na match no 36 minutes. 8 Man can hear cry. I can't 36 minutes to penny. Hey. Oh, a cababa opening. Yes, what Bobby. Me a boy machine say Opening Yabotra Wako. To what? Me idea a win. Oh, say me yam she won't say me fear. What's that? Me fear for. Oh, Libya, Chelsea your team. What's that me fear? I'm Mohammed pa. We am grass for. We are before you grass for. But where dear me shebo. Me free me munina. Bema and see for Masawaham. Kakoanim. Me say Chelsea. My Libya who tell me to Trumko Pada. Better. Manu better. Libya. Me say PSG. Inside there home and away. Nothing there boom. But ni nyina achi no PSG be qualify. And this a Chelsea, me banya botre. O kan sound so nko keke. Yemfa nya hwe. De nya ne bohye no. And this a kobase Chelsea. Etimi eyi PSG every Champions League ni mu a. Matese yaso bo naked. Ujina uda ho jina. Oh me jina. Me say box. Any code. Me nya botre what hen. Oze. What hen. Baby ate wa kra ha what hen. Me ti kolebu. Enti wo be bo adagya de abadwuma o. Me bo abadwuma. Won foka o. Eya kira sam na ye kan opani. Se o ka se me nanti free on ba me ba no. Wo da adagya batina kam aba o. Yes. But won fa boat. Trotro na e. Me fa trotro. Yes. Na watena so me ban so me gina ha sabai wan na wa. Ya watena man tena front. Watena front o. Watena car ni finfin. E ma passengers na hu. Yes. Better. Kofi damna mi fie fu asuma Kofi. Fire point enko. Fire point. Enche bia no acha by 10 11 there na ebinim usu. Na ebinim usu na ebinim sre. Nti me de boshe bia ni mo because come back bia baso sisi ya na yizo. DJ Omarion so friend. Me obia. DJ Omarion say. Na boshe be no wase. Ono boshe be no wase. Ono wan come boshe. Dabi boshe mo. Ono we be ma shebo. We be ma shebo. Boshe me here. Bismark se wotina. Who shebo? Se wotina. Me kan no wase. Bismark. Watch a full large. Yes. Full large. Who da be do watch no? Owini ani na nya botre afiba tie ni ye. Wonim se me yimu nyina. Afiba wonim se tena. Afiba wonim se wo. Tena wo madwuma no pa, but yesra wada. Se tena ko ba se Chelsea and farm amwa. Yene be sane o TNT na de afifu abadwuma no pa. Na back door command ye di dada. Dabi nya back door. Sa wa ma ye pese you on record. TNT na ma me sene ngaba. Ye be sane ama. Bo se kra be bo. Wo busie mpa ye bedwo. Ye ntum fantum se se bia na wa wene. Nti wo wene ye de ma wadi ni kwa. Ye nya sa mistake no. Nti for na oh yes, many abepa. Obese bo wo fro de phone. Nti se no ye wie. Kwadwo de phone be to so obese bo wo fro de phone be to so. Kofi. Me pe 7 no, me pe 7 no. What the back on? What the back to? Eye muntwa so. Sesi anaka sebo ne ye de asi. Nyame adom. De atuam nyina ye ho awie. Enti ye wie. Ti ye ni bibia ye beka bio. Nyame adom. Bibia baka be bodeja. Ebia Kwadwo bia star coast person so bibi to so star coast wa. Oh dabi. Mesra mo mfa asem ma no. Mesra mo. Hey. Ade a. Better. Star coast.
say otina ye yi akweti a opra ha pe 50 cedis me ma free fakoto wa chedi Kofina Kwadwo sheshe bon Kofinish bon on sheshe say o she Chelsea obeto wa che Chelsea fu say she PSG obeye den the same wa che na obeto Kofi etina say de tie bia no ho bekomo fa she otrim me say say nyam otina say PSG etimi yi Chelsea timi yi PSG frima me wa che sika den e wo me say obeto wa che sika say ahi obedi bia ahi na afi ba say na betumi adie me dey wa che ni me di bibira 20 by nam no Nti be say only problem nti nam no be say ntunya nam be 200 cedis say wa che 20 nam 20 by na ntwina me pe na ntwina ntunya nam no be 200 cedis say nti nam 200 and wa che 20 yeah what we da say di wa che openi ya na be say de ope de no pe no ka me say usika semsa na be ko be na ntwinam kra uto na ntwinam na ato kosu akra ye say say eno ano no wo de ye obenya wele na ntwinam na de ana kosua ana sausage but say e ba sa mfa nso so a ohun ba kwedi mpa o meje so bolo ba ko aboso na yankopon hirawo we antigana de hye kasebo no ye de asi emusebufo no ye miss me bele twene se mo e de ema ye sanse na championship ye ko pie mu o Facebook eno wa chenso DJs gibi e chinchim kasafire fuma de sumani mira kenkafo ye mienu e dia meje so ye wofa o se ade de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahoteden ene bantwere bona na otafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa ye kwe no ye nyina ye nim e bona watwope e kiredi montetema yen mo amunim number no scholar ne ba pe mo fanse ne me na e kina me ba wo fa me nyindam Adjoa Agyei Sikapa se ne obi ayade me na ni aso tenwumi o de ma na dofo nyina yakra mo